ev dem û hemû demên we xweş min temaşevanên hêja. Li ser ekranên Arwar TV bi bernameyeke taybet li pêşberî we me. Ev bernameyeke her wiha reş e. Ji ber ku ji vir çend roj berî me însaneke xwe qedirbilind wenda kir. Kesayetiyeke hêja Profesör Doktor Kinyazê İbrahîm ji nava me koşber bû. Profesör Doktor Kinyazê İbrahîm bi xwe eslê xwe ji Bakurê Kurdistanê bû. Lêbelê di destpêka sedsala bîstan de bavê wî û tevî pir eqrebayên wî neçar dibin koçberî Ermenistanê dibin. Ji ber vê yekê jî Kinyazê İbrahîm bi xwe di sala 1947 da li Ermenistanê tê dinê. Çend sala xwendina xwe li Ermenistanê dike, pişra koçberî Kazakistanê dibin, wê derê xwendina xwe dewam dike. Ji wê vedigerin Qafqasyayê cardin, li Azerbaycanê çend sala dimîne, li wê derê xwendina xwe dike. Cardin vedigerin Ermenistanê û ev 30 sal zêdetir jî Kinyazê İbrahîm tevî malbata xwe ve li Kazakistanê jiyan dikir. Min bi xwe Kinyazê İbrahîm di sala 1993 da li Moskowayê dît. Pir caran em bi hev re tev li civîn konferans û kongreyan bûn. Di sala 1996 da li Kazakistanê di Kongreya Kurdê Kazakistanê de ez bi xwe jî amade bûm. Profesör Doktor Kinyazê İbrahîm jî weke serokê Kurdên Kazakistanê hate hilbijartin. Min her tim kar û xebatê Kinyazê İbrahîm dişopand. Di alîkî de wî xebatê xwe yê profesörî dimeşand, di aliyê din de jî di nava kar û xebatên Komele û Federasyon yê Kurda da bû. Kesayetiyeke hêja bû. Bi xwe nava Kurdên Sovyeta berê de weke keseke hêja hatibû naskirin û pir dihate heskirin. Heya dawiya rojên xwe jî ew di nava kar û xebatên Komeleyên Kurda da bû. û her wiha di avakirina kanala televizyonê ya Yekbûn TV de jî roleke girîng leyst weke hêz bû ji bo xebatkarên Yekbûn TV. Ez sersaxiyê ji hemû zarokê wî re dixwazim. Ji hemû endamên malbata wî re sersaxiyê dixwazim. û her wiha ez dibêjim bila serê Kurdên Sovyeta berê û her wiha serê hemû Kurdan sağ be. Temaşevanên hêja ji vir demek berê min bi Profesör Doktor Kinyazê İbrahîm re bernameyeke jî çêkiribû li ser ekranên Arwar TV. Ew bû mêvanê bernameya rewş. Wê demê bi xwe hatibû Almanyayê. Bi rêya Skypeê me bername çêkir. Beriya bernamê bi telefonê çend cara em axifî bûn. Min jê pirsîbû ji bo çi hatiye Almanya? Ji min re got ez ji bo hin tiştên taybet hatime. û pişt re jî got ez ji bo rewşa xwe ya tenduristiyê hatime. Hin pirsgirêkê wî yê tenduristiyê hebû. Ji ber vê yekê jî hatibû Almanyayê, çend roja li Almanyayê ma. Bi koçberbûna Profesör Doktor Kinyazê İbrahîm bi rastî ez pir dilêşim. Ne mümkün e ku merif dilhêş nebin. Piştî koçberbûna dawiyîn ya kesayetiyên weke Profesör Doktor Kinyazê İbrahîm. Dîsa ez dibêjim bila serê me hemiyan sağ be. Temaşevanên hêja ji bo bîranîna Profesör Doktor Kinyazê İbrahîm ez dixwazim
دوباره برنامه کو من پیره لسر اکران آروار تیوی چکرو بو دیسا بوشینن فرمون ام به هفره تماشه بید. باشوان هجا ایرو دو برنامه روشته میوان کمن یه هجا هیه. پروفسور دکتر کنیازی ابراهیم بخواه سروکی فدراسیون کردین کازاکستانیه. لیبری پروفسور دکتر کنیازی ابراهیم هنی سروکی فدراسیون کردین کازاکستانی نینه هر وحاد ناوا سازی ریخستنین جبو یکیتیا کردین سوویت بری کارو خباته که بنخت مشینه. از پروفسور ماموسته کنیازی ابراهیم جسال 1990 ور و ناستکم. یعنی براستی جوی دمی ور و حیان هاجی از دشوپینم ماموسته کنیازی ابراهیم هر دم دناوا کارو خباتین سازی و ریخستنین کردان دا جهدیگره بخواه کرده که هیجایه و جدل و جان جی کرده سروکی فدراسیون کردین کازاکستانی جوارا دویجم هون پر بخیر هاتن سر اکرانین آروار تیوی. زور سپاس. ایویدارم روشه و باشه ماموسته؟ ده شکر روشه باشه. 25 سال بری مهردو دیتی بو از دنیرم نها هی هون جوانن سرخانه اوسا دیاره که هون لخوا باش میزدی کن. نه سپاس. ده کار خواهد دکن جیانه 25 سال نه یک مزنه. راسته. از کارو خواهد وحنه که دشوپین ماموسته یعنی پشتی که از سوویت و گریام شون داجی اردم من کارو خبات و یل سوویت بری شوپان یعنی از دنیرم و دمیجی هندنا و کارو خباتین کوملا دابون یه فدراسیونی دابون و هیجی هندنا و کارو خباتین کوملا و فدراسیون آنانه در وی کارو خبات وی پروفسیونل یعنی فداکاری که مزن و نشان دکن براستی ام دشوپینن یعنی کرد سوویت بری چقاجی آخا کردستان دور بن یعنی امدنیرن یعنی براستی به دل و جان وکه کرد قد پاریزن و هر وها به سازی و دستگفت خوشی هزه ددن همو کردان از دوی آگه دا و پیروز دکن راست بجن یازیا کرد سوویت اونزانن و یکی کشوالت 100 سال بری و قطیاران عرض در باز بون کافکاسی جوار بون نه کافکاسی چند سال کافکاسی جیان کردن و تا حدود روسیا و ترکیه دا باشه 37 ساله کرد جیوان کوچبر کردن شاندن آسیا ناوین روسیا پرچه کردن هم آلیک سدم بو آسیملیاسیا یک بو پرچه بون داوی راجع مزن سر کرده بو که سوویت هلوشیا ماموسته از پرسکینه که شخصی بکن هون بخواه کردن از کردن باکورن یعنی اصلی وجه باکور هون بر به قفقاسیایی چونه کیه و باوی و یا کالکی وجه باکور چویه آلی قفقاسیایی یه و بخواه جیروکا جیان نامه آیا از سال 1947 الارمنستان یادم دنی دایک بومه اما بابی و لباکور هاتیه دنی باکوری کردستانی نه کی جان حریمی؟ سرحده بونه بابی مالبت هم ایرانه در باز بی هاته ایدره مانه بود وقتی که باشه جی سال 1916 چونه وانه 26 ساله جوانه تابی 2000-3000 مالت کرده در بازی روسیا بونه هون بشه که عشیرت که مزنن عشیرت بابی من عشیرت جلالیانه یعنی جلالی هیجی لباکور کردستانی پرن باکور کردستانش پرن روشلات کردستانش پرن دایکا میجی عشیرت بروکا قرکانه
ها هون هم جلالی نه هم جی بروکی نه باب من جلالی دیا من بروکیه بله سال 1926 دا و گفت باب من در باسی تبی چند هزار کردان در باسی قفقاز که بیه چه قومیه 1926 دا قاسی هندزانن چه قومیه او جوانی در باسی قفقاز که بونه او سالا که کشه دیرو که در جونزانن سال 1925 هجاندنا شهر شیخ سعید دست که بود یعنی جبر سرهلدان شیخ سعید کشبر بونه در بود دولت ترکا خواستن وکی که گنج کردا لاوکا ببند شیخ مقابل کردا بکشد بله لب اشیر ما تاو نکرن وراست برای اقدام روسیا هاتن در باز روسیا بود برای ظلمه روید هاتن یا راست گوتنه سال 1926 بود و چاقی تنی نکن عشیره بروکا بود جلالیا بود مصر کا بود گل عشیره کردا خطر حتی 2000-3000 مال یعنی به تایبتی قاسی از دزانم به تایبتی عشیرت بروکی و جلالیا و دمی زیده تر جعالی وانی کشبری قفقاسیایی بونه کشبر بون هاتون نه در باز عالی روسیا در نقچوان ارمنستان آقا روس دست روس دابو او سنرژی اسکری روس خواهید کرد بله ورا دمی 26 حتی 37 ساله 11 ساله کردک جوالی در باز بونه جمعی عرض ایدر و نقچوان ایدر و ارمنستان پرچه دکرن ویالی چیم گازی ویالی چیم دکرن اسکری روس دبو اب کردانا آجانتیه دکن کرد ویال را خبر دادن تشتک آجانتیه تنه و بلگاز کردان نخانده بر ظلم ربی من هاتم در بازی روسیه ببون پزمان به خوب پرست کردن باوی خوب پرست کردن برای گازیت کردن حسو حلو پلاکس های تنه قچه نواده ها اوش دوی انک ساغن انک برنه وی او چعبی مکن و هر خبر دادن روسیه وانا تره وکی اما آجانتیه دعا کردن اونا استقبالات دادن و 37 سال نو شبکه دا تمامی جوی در درخواستن شاندن آسیا ناوین کازاخستان پارک جرداب شاندن سیبیریایی یعنی جاره که جبر دولتا کمارا تر کشبر بونه و جاره دویم جی جبر ریوبریا سوویتی اتنه کشبر کرن اکو ستالین اکو رژیم ستالین وکی که او حدود روسیا و رومت باقش کرد وکی کس دیده نمینه او دوی عرض که چه قصد مالبت هم تمام درخواست شاندن خاصی آنابین قازاقستان بلا کردن حتی سال 1940 مالبت همه قازاقستان دیمینن آسیا ناوین شهر دست بدوه شهر جهان دودا خالم بریدیامن وکی وزیر نادری سرکار استخبارات عسکری روس سوویتی بود شاندن ایرانه وکی که حدود خواهی کرد عسکر ایران حدود خواهی کرد وکی روم در بازی روسیا نبه کافکاسیا نبه حدود خوری پرد کردن اول جهات مالبت همه جورا درخستم 10-15 مال هاتن جاکت ارمنستانه هاتن همه ارمنستان حساب بود دمک جاره که 37 ماتن نحبی کرنه جاکتن وگرن هاتن دیسا کافکاسیه حتی حلوه شاندن سوویت هم کافکاسیه من سال 1989 شهر آذریا و ارمنیا برا قرباق چیا دست پی بو ارمنی آذربیجان هات نه ارمنستان آذربیجانش ارمنستان چون آذربیجانه کرد من بخوای به خدا نظام کد حرم و آنجی بر اقدام همون کمار سوویت ها بری یا روسیا، کازاخستان، گرگزستان، آذربیجان بلا بود اما دیرو اصلا دجوار بود گله که حکم دا سرمه البته بری هلوشان را سوویت الارمنستان مجیان دکر روش باش بود دیرو که ما چاند ما پیش داده شو موزانو وگه ایروان رادیو ایروانی هبو اوه گله که آلی کاری دا کردا
بونا ام زمان بیر نکن حرف بله عددا ما بیر مستر نکن yani دیروکا کرده حمیده جه رادیو ارمنستان اریوانه جدای براست تمام او چاک دبستان هکو بله چون دبستان اساتن هبون لیاو چاک رادیو بعد بو نوچه دادن و یورش کلام مقام دادن او رحیب ملتی مدد ما زاروک و حساب کرد کردستان ترابون روشتاندن باقی سری و رادیوی دبو روزنامه ریا تازه هبو و یکی که زمان کردی درد کرد بله هفته دو جراب اواجی رولا که مازن لیست بونا روشن بیرا من نویسی خونه اولن ساعت به هاتی هلبس دنیست رو روزنامه دا داتن داشتن کردن اوجه حضار بون اکادمی هبو کتاب درس چاپ دبون دبستان دا درس زمان کردی داتن پرورده کرنه پرورده زارادستان یکتی ملت هبو تمام اردکی جی کی بند اکا سوویت دابون سوویت حلواشا نجات پرستیش پیش دهاد ملت جی پرچه بو نوا ملت ما کرده داشت ناکوکی چه بون ارمنیا جی نوا دا رولا که گلک خراب لیستن دست بکنه پارتی کمونیست ارمنستان نوا کرده نوا کرده مسلمان و ازدیادا دست بکنن ازدی ملت که جدای کرد باشقانه اما تایبتی سروی مجاری از دخوازم بپرسم یعنی دنابرا کردین ازدی و کرد مسلمان و لارمنستان قاسی ازانم تجاره که پروبلم چه نبونه اما پشتی حشتی و نها شونده یعنی هدی از باور دکن به فسادیا ارمنیان دنابرا کرد ازدی و کرد مسلمان ده هنکی ناکوکی خواستن در بخن اما سر نگرت از باور دکم یعنی تو نابرا کرده دا تجاره کی او ناکوکی نبو سدمی که ایریشان ندجه او طلبات رنه که جایلی شخصا دا بو او بلانا دولتی بو بله بلانا کمونیستی ارمنستانی بو که و اگه کرده پرچه کن او جی دیرو که دا هر دم ها بیه گرد خوازم گیجد آرمان جا خود خوازم پرچه کن و اگه سرکاری بکن واناش شکل احقاد نه یزیدی هم یزیدی نه واناش کردن حالا گل جارش دکتر دیرو که دا فرمان دستی کرده مسلمان هاتیا کرده دیرو که بردن نویسین روشلات زار وانا بری هر دادن چند شیخ و وکیل روحانی ازدی آجی من تو که ما دا دلیستن نوا ملت دا پروپاگاندا دکردن که ام نه کردن ام ازدی نه کرد دشمن ارمنیان و جرایی ساکن و کرد مسلمان جورا درکتن از خواستم باید که راستی بشم او روشنبیری می کرد یزیدی باید که به دل و جان کردایتی و گریدای بون ام بر ایوان مرواد دکرن شهر بر دولتش کرن شهر از یک تاری حجه جندی باید که هوا تمام نقایل و شکر خودو شرف عشقید باید بجاو سمس شابند و ندو محمود و چطوی بالا اسکر بوید و چرگز رش اوان تمام دردکرد نکده باید که ازدی حسن حسنیان شیخ کلش عزیز عمر شاشن وزیر اشوجی امریک سرداد چند جا را نویسین امریک نویسی و شیخ هدی باجو دلیم ازدینه یک جداه اوا تمامی ارمنیو کرد در ارمنستان پارلمنتا ارمنستان مجارج کرد قبول کرد که ارمنی اکا خدا نویسین وکم ملتکی دنن ملتکی جداه ملتکی شرقیه لیبری کرده تجاره یعنی کرده می ازدی لارمنستان تجاره کی وی قبول نکردن یعنی گرانی قبول نکردن نگوتن اموال ملت اکیدن مثلا ازدی های کرده می ازدی هر دادن شور ملتی فیضا شور دین دادنی بله ملت هری و نام کرده دا گل اول هنه حواندن جهنه خریستیان جه مسلمان جه ازدی جه علوی جهنه آمده دی جهنه لی ملت یکه ملت پرچه کرد او اکی دشمن آیا سامین دکم وقت بکن او کرده ما
یه ازیدی جی یه مسلمان جی اوه یکتی خواه خواهی کن وکی که او لیستکا داگرکارا که سر مدلیزه وی بتربین بل اکوانده نا او تنبون آمه بله ماموستا و بخواه پرورده خواه الارمنستان کر یان لکازاکستان بگرانی نا من پرورده از ارمنستان دایگوم من مکتب دبستان حتی پولا هشتا گندا زنگی باسره هم کلا که عرض بود چه همی عرض ماسیست گوته داوید هاتم کروانه به زمان آذری خواند لارمنستان و به زمان آذری دخوان اب گنده کم تدا دمان سدی نوت آذری بود ارمنی بود مثلا کنده ارمنی تدا کنده من زمان ارمنی که دخواندن بله کنده اوروسا بود دبستان اوروسا داد خود چه زمان متون نبود بله مکوما که میتوا نابین ایروانه خلاص کرد چون باکی حاتم الدانه برای فیلولوژی زمان روزلاته باشه ایروانه میتوا خلاص کرد اسپرانتورا دو گوتن اسپرانتورا نکا خود به خاندرا بلد یا دو زان بله تیزا دکتر لیروانه بنویسی لی باکوی مخواهی کرد چون که زمان آذری بود باکوی اکادمی آذربایجان دولت ادا مخواهی کرد و انگه کردزان ما عیان خانات کردا اجلینگرات هاتاور چاک زمانزان کردزان عیان خانات کردو آره حاجی جندی و پیراکوی زینا و ایبو جرمنستان جازر به یروان چونه باکوی دا او روزا من تیزا خواهی کرد آمده بون آخر تیم خانات کردو گرد که پشگیری کرد گوی که دیرو که ما هیم تیما دکتوریا به دیسرتاسیون او بود علاقاتی کردا و آذریا علاقاتی کردا و آذریا ادبی یعنی تما تیزا و علاقاتی کرد و آذریا بود آره وی که کرد نو ادبیات دا نو دیرو که دا چه علاقاتی مهنه او تیما ما بجارد و مجارم گله که مجاره که گرینگو بونا هیمبونا دیرو که کردا بونا زمان ما بونا زارگوتونا ما وکی که چه قاس ناودار کردا اصل خواه کرد بونا اولاد ملت ماین وکی چه قاس اولاد ملت ماین کلاسیکا بونا کردا خبر باش کردنه گلیه پنج کردنه یکی وقت نظامی گنجوی وکی قرنا 12 دا دهات حساب پوریفه کلاسیک روشلاته پسا کردا نویسیو دایکا ما کرده نظامی دایکایی کردو اوا بالام کشان لماجی من سیتاز خدا نویسار خدا اوا جید به حرف زری به حرف سور دا کفشی ویگی که دایکا کرد جنا کرد کاره یک گیتری نظامی بینه جهانه سلطان صلاح الدین ایوبی نیگاراویا رومانا نویسکاره که آذربایجان داو محمد سعید آدی شور و پنوس اوا دا کفشی ویگی که شاه غازی نظامی دکه دوی گرد خلامتیان ببکی مرا بنیستیم پستیم ببدی مدحیم ببدی اویش دوی نا دوی خالته 100 سالی مرا خلامتی کرده دوی جا نظامی خان نظامیش دوی نام خیر و 200 سالی بن شوری خاله مده و خواهی کریه بس از صلاح الدین ایوبی کریه اواجی گل سیستم ویکی که من نویسن گل یک دریجه چی رو که دریجه برو به یکی نویسه دایر نشر کردن چاپ کردن ما مستد پیشرا هم در باس کازاکستانی بود شر آذری و ارمنی دست بی بود مالبت ما سال 1989 تبی 10-15 هزار کرد امهاتن قازاقستانه یعنی جه سال نودی ور و 30 ساله هم لکازاکستانه نه آره تا 89 بود و 30 ساله قازاقستانه نه اما ملت ما قازاقستانه ها و گل کرده ما
یک 37 ساله هاتم نفکر کرنه 44 ساله جی کرد از باشور کافکاسه هاتم نفکر کرنه تاوی تاتارا تاوی چرکسا کاباردینا چچانا ترکیه مسخیتی اونا جاتم نفکر کرنه هاتم قازاقستانه و هر دو دید از کدم نوا و جوا که من هی ایوانه چقدر خواندوار اونیورسیته بودم خواندکار از bu سروکه یکتیا جوان کرد ارمنستانه او یکتیا جوان هبو جوان ما خواندوان ما پیش آماده کردن عزیز خطو اسکری بوی توسن راشی یعنی جوان به تایبتی جوان کرد یل ارمنستانه یل ارمنستانه سویتانا بایلوز دموری خل از bu 2 سالا هاتم بجاتن سروری و یکتیه یعنی وقتی سروک یکیتیا جوان کرد ارمنستانه یا جوان کرد ارمنستانه بله تن رعای خوب هم البته هم کردواری کردن زاره میجی نوی میجی حتی نکاجی کردوا کردایتی هم کردای نه ایروجی قازاقستان او کارا هم بردوام دکن برای مگود ناوندا چاندا کردا ارمنستان بو ماجرا یریوانه چون به اجاق کلتوری هبون به هلوشان سوویت در باز کازاقستان مرکز روشنبیری مهاتن نه من روزنامه درخواستم و کتاب درسا کتاب بدوچی درس زمان کردی درس کتاب درسا الفابای من زمان زاروکا نویسیم کردایتی قازاقستان دا مگشت کرد ماموستا تی بیراوه یعنی جارا داوی مهردو دیت لکازاکستانه نودو 5 بو 1995 یعنی وی دمی demek 6 سال bu hun وی داری بو نه موی دمی نزارم بگو belki hunzu da loyne نه o 5-6 سال نزارم اون هاتن مالا کردان راستی هواتن درقا چاندا کردا زمان کردا گله کار کرد هوایی و حالی کاری کرد و اوراجی از تامین که باز بجارتم نه بجارت داون سرکی یکتی کرد قازاقستانه بله من کنفرانس کرد قازاقستانی چکتن اون وقت سرکی کرد قازاقستانی هاتم بجارتم باشه جار که دست چوب بود یک دا حتی 2003-2004 ساله هنه اول بود دیسا گل تو بود وکی تو ور سر چاند آمد زمان ما دیروک آمد یکی آمد ایرو جب یکی ملت خواهیتی آرمان جب اوکو گل من کجی جیان دکن بکاربن وک ملت جی خدا قدر قیمت حرمت ماف اختیار بن اوش بکار خواهم خواستم بجادینی وکی ملت مجید ارمنستان و آذربایجان و گرجستان قازاقستان گرگستان به ناس کرنه از گله ماموستا ناو برنامه مجی برنامه روشه یعنی به تایبیتی روشا کردین سوویتا بری ام نقاشتکن از خواستم نه که اون بحثا روشا کردین به تایبیتی یه آسیا ناوین بکن یعنی و بحثا کازاکستانی کر بیگمان تنی کردین ما آسیا ناوین نه تنی کازاکستانی لازبکستانی کرد هنه لکرگیزستانی هنه ترکمنستانی هنه روشا کردین ما یه آسیا ناوین ها چوایه آسیا ناوین و کازاقستان و جبیر نکن چقاس راستجی ام باش نزانن ده هنه که نوچه آندا مدید که بطایبتی لکرگزستانی ایرش ده هنه که گنده کرده هاتون کرن هم بکاربن نه که باسا ویجی بکن حتی 250,000 کرد آسیا ناوین کازاقستان دهنه لحملین یعنی آنها جی نزدیک 250,000 کرد هنه ویداری آره ناکا 150,000 حتی 150,000 کازاقستان نه 20 راجورتر گرگزستان نه بله ازبکستان ترکمنستان ازبکستان جی کیمن ترکمنستان گلگون لاشخابات کرد روشلات هملی یه خراسانه چون ترکمنستانه اواج اسیمیلاسیون چیه بله برای حتی 30-40-50,000 بود جز طلب وقت ناکا اونا گله کیم بونه رقم آتون نه ترکمنستانه لیب قازاقستان و کرگزستانه هم پاریزن او پاراستنا ملت وکی آسیمیلر نه
حملی کرد مکاس املاد بون وکی که جی که آذری ترک جینار وابن اب کرد خب برای تحل دون یا آذری یا دون ترک دون مخابن وکی کرد ما حملی asimilasyon devam millete. Şimdi ben goş neyini kan Müslümanın dine meyaka, adete meyaka, Rabbul Müslümanı meyaka dahalın dışın, zamanı bir tıkın. Hem bir kari tıkın var ki millet asimilan ne var. Fakat mamusta yani dınava Kurda da birası lazım hem Kurd emeği Sovyet haberi piroz bikin. Yani vakasa jaha Kurdistan'ı durmana vakasa rasti cör ve cör erişe sistemi hatine u disaji hayan naha hem zamanı xwed parêzin û hem jî bi rastî Kurdîtiya xwe diparêzin. Yani wî jî lazim e em ji bîr bînin. Ewa jî sedem boy here mezin ewa ku em her dem nava milletê mayî de me jiyan kiriye. Dîroka me tu wextê de xencîke baş nedîtiye. Ez ji welatê xwe revîne hatine Rûsyetê. Wera çend sala mane hatine nefîkirine. جورا جارا کدام نافی بنا اتنا وان درام. ملت هب گرتیه. بله. زمان بیر نکیده. جانه جی زواج نزدیکتاش دانه هب. خاموش هب دستن. دور نت کتن. خودم دین خود در کتنه. اولا خود در کتن. مثلا کرد ما ازیدی حتی نه دین بیر نکرنه. سب اولا ازیدی خواهی کرنه. او کرد ما دیجی وکی حتی نه دیسا گلک. سالن 1000 سال و یک خواهی دکن لیوان سال داوی اشتلا بخت را او گلک ناکب تینیق دوگ هر دوی زانی گلک جیوان دشن سر دین ماین دم یوکو دم خریس مدرا بعد آواج نخ دین میره اولا میره هوا هبونا میره و ناسنامان بروایه برو گره بن دینه کی دا اولا کی دا بن گلک کی دا بن آلا کی دا سوم Allah berüz gerek ve her şey gerek ve ma bir nakliye litene idi vakti hediydi galak bir dikin bu navêjî me yektiya federasyona navnetevî ya Kurdî Sovyeta berî diaspora me damezran armanca wê here mezin ew wekî nava Kurdî Sovyeta berî da karê dîrokî bikin karê çandî bikin perwerde ziman yekîtî biratî هینی عرب عادت هف بیر نکن او تشتک بری دا نخواشی آنی نبوی ملت تشتک نکیر هاتی بیر بکن Dervey Federasyona Kurdin Kazakistan'ı Kijan Velatin Sovyeta beri Federasyonu Komelin Kurda hene? Komele ben Kurdan Azerbaycan'ı jaya Runay Azerbaycan'ı jaya yani öderi teni komele heye yan federasyon heye? Komele heye evci de kaver nava komele Federasyonu Yektiya Kurdî Sovyeta beri de ve yekti belçekir. Ulu Federasyona Rusya'yı epi pır komele hene? Hene Ermenistan'ı jaya Gürcistan'ı heye? Ermenistan'ı geleki beri gevre baş bu. Nova sal davi neki hal tevabbu şehir devler bazı kim bu. Gürcistan'ı jaya Kırgızistan'ı heye medya serköy Şeyh Ramazan Seyidov nazdıkın Komalaka Mehmez'in Kazakistan'ı bugün heye Rusya heye ya dostya Rus Kurda heye o federasyona ki geçti ya hamu Kurdin Sovyeta beri yancı konfederasyona ki naha heye? Tamam. Konfederasyona ki ben nevne tabi çekiriye diko ava İro bir kare çandi diro ki dmaşinin tane çandi am dije siyasi minin. و هر وها قنالeki televizyoneci yekbun TV'ci salapar ve bu yekbun TV'ci ma rojava da god tuzukave da hatta divsare ve ki ko ava na siyasi çandiye yekbun TV nave yekbun TV hem yekbun gel xo mahkam kan براتیا گلا و کی عرب عادت مک باریک چک هبونه جارا کده ونو وگرینن او ترادیسیک انانک باریک ارمنستان رادیو ایروانه ریا تازه اکادمیسیون دوون اونا نکام هدیدی گره جارا کده بگینه ملت ناز کرد خدا نه چه چانده چه دیروکه گل گره بزنبا حیاتی چیه
مثلا خود جاوه ما دبستان داد خوند ما گله که نظام وگم کردن کرد چیه چون ما دیروب نظام بود نه تلویزیون هبو نه یکی مرا دگود باشه ما خواند ای دیروب که ما دا سلطان صلاح الدین ایوبی هیا دیروب که ما دا انا نظامی گنجوی هیا دیروب که ما دا علی حریری فقیه تایرات بود بزار دگودن هورا دگود هیدی اکا ملا مصطفی برزانی در کرد و یکی که هاتا سوویتا بره سال 1958 ورا دگوت همیزار بون 11-12 سالی هم دگوتن پادشه کرده هاتیه لواج ازبکستان سوویت هاتو موسکو موسکو جی گوتو بس خازم هر و کافکاسیه نوا کرده جانین ارمنستان گوته کرده دگراندن دید حال کرده را بون ناس رادیو ایروانه چاقی کم درد کرد مثلا هفته 20 دقیقه 15 و یعنی چه بود پای چونوی مسکو قرار هات و یکی که اکار ریاض هزه هجماره زیده کن آخافتن رادیو ایروان زیده کن دبستان دا کرد دچن زانگوی دا چی که تایبت بدنوان و یکی کرد بگیشن خواندنا بلند بستینن ایگو شاقی هم حساب بون و یکی چان ملت چاپ بون اپا ایو رجگل شورش بون اما کی بو اوی دما ستالین بو نه ده ستالین تو نبود ستالین 1953 چو رحمه خوده چو بره بود اما 58 سالی بود یعنی پشتی ستالین دما کروشووان دا اینه که زیده تر مافی کرده را هاتن ناس کرن برطانی نمج خروشوف را شانده بود چو دیتنا خروشوف جی اونا کردستان عراق باشور آدم قبول کردن داد کشه و یکی که اکادمی سرناو فرانسه مسکو خلاص کرد اکار جنرال استن رتبه جنرال روس استن کاری که گله که گرینگ بود کاری که مزن بود یا شهر شورش کرداش مزانه ماموسته نها از باور دکیم به توایی دما مرو بنیرن لحمو کمارین امبیجن سوویتا بری در دور نزدیکی از باور دکیم میلیون اکی کرد لوان داره هنه نه روسا بله هنه یعنی میلیون اکی هنه بله تمامی سوویتا بری بونه او هر ما سوویتا بری تو نه وگی کرد بوده تو نه یعنی تبی یکو امبیجن هاتنه آسیمیله کرن و خوانده کرنه جی میلیون اکی زیده تر کرد هنه او پشتی هلوه شاندنا سوویت جی وکه هنج دزانن چند سالا از لوان درامام کرده ما کت نوا تجارتی یعنی کت نوا بزنسی نها ای پی قوته که آبوریجی از باوردکم چه بویه همو ولاتین سوویتا بری ده اما به تایبتی ده فدراسیون روسیایی ده هزه کی مزن یا آبوریج یا کرده چه بویه آلی آبوری ده تو ستم تونه باشه نکا فدراسیون ما نام نتوی یا کردی سوویتا بره هم خواستم وکی که ملت خود گلی خونی که روسیای ده دجی سوویتا بره دجی حملیج آسیمیلاسیون دور کن بله وکی که ملت ما بگردانه ولات خارجی همه بزنامو که اوانا کردستان هیا پیشتر روژی بنیادن بکارن چاک دیاسپورا چاک لوبیا تشتکی و آلیکاریا هجا کردستان بکن و رای کردایتی همه منده مثلا هم دویجن توی ما سیاسی نینه یا ما یکتیامه لحوزانه و اگه ناو کتک شاندنه چاک سیاسی دنه احمالی ناو کرد خود یعنی دم آمره گفت از بخواه کردم یعنی وقت تو سیاستی سیاسی بله ما مسته به تایبتی مبحثا یکون تیوی کرد از دخوازم یعنی پیروز بکم سلاوی خوش خباتکارین یکون تیوی را بشینم یعنی براستی یکون تیوی دکاره وکه دنگی کردین سوویت بری روله که باش بلیزه چواکو بری وقتا ام بیجن ریا تزه رولیس به رادیو ایروان رولیس نهاجی مدیا دیجیتال یکون تیوی به تایبتی دکاره روله که باشتر بلیزه جبر وی اکیجی از پر که خوش بوندم از به حسیام یکون تیوی و بو جاره کردن اسلاوی خوش همو خباتکاری وان را دشینم و بخوشی از باور دکم
جبو یکون تیوی چه ببه و کارو خباته که بنخ جی مشان زور سپاس عسه او کار ما ارمانجا ما هر مزن او که یک بون تیوی ایرو کار دو ماشینه خورد نه چلنگ باش کار دکن تیدا کادر من همه زاره کردانه بله ای تخصن هر پارچار اگه کردستان جی تکیلی ما هوا یه حملی هم روشا کرده سویدا برده نکرشه نافدار خوشی بیر ناکن دیروکا کرداش بیر ناکن کردستانی نه او یک منتوی کردستانیه بله اما هفته دو جارا باشان دادن یه براده جی بود حملی موان داوید درس زمان کردی پرورده زمان کردی ما پیره و که به جوره آنلاین و که پیه که بین این کرنه ضرور بنیرن چون نکار روزنامه کووا راقصی در را کبن گلک جی روزنامه ناستی نیجی بی حال اکران دا پاندمی کرونا دا هم دستی تلویزیون خود وان درساج آمد هفته دو جارا سه جارا بیشن بله ماما استن نها لولاتین سوویتا بری کی جان ولاتی دا د مکتب دا زمان کردی و که درس جبوزدارو کتی دایی به حملی بر ارمنستان دا daha داینین نها ویدمی نها تو لولاتی که هیه او پرورده بکردی ارمنستان دا دوزان پرانیا گنده کرده هنه کرده ازدی درس زمان کردی هنه لعالی هریما اله گزی ازدی جی دست زمان ازدی جی دکن ازدکی جی با ما قازقستانه هم هاتن درس زمان کردی تو نگون بله بعدگو وکن دولت مرگو ام تجوانینن کاونه چا وکن کو وکن که درس بده یه به کیجان کتابا بخونن مامسته و هنه تننه او یکتی ما فدراسیون کرده قازاقستان بربانگ ما بریار کرد که ام زودتر که درس زمان کردی بدن ای ملداستی خواه که از کتابا زمان کردی همه بنیشن الفابا کردی به تیپ لاتینی یا جلادات بدرخان بله بکر کتاب زمان کردی بانا دست پکه دو شش او شش و نه ایدیا حالا این بون بانا مکتب یک شمه او مکتب ارته مثلا مکتب دا دبستان دا یعنی لکازاکستان اینها پرورده به زمان کردی تی دایی آره او کتاب من آمده کرده من نشر کردن وزارت قازاقستان خواندن و پرورده کتابا ما قبول کرد او قرار داوکی که او کتابانا او برنامه که عالی مدعات نفساره الفابا مکتبا دا به داین یعنی وقت پرتوگین پرورده حتی قبول کردن رسمی و پرتوکا که عالی دولت قبول بون وقتی که پولا که دا تاویزدار قازاقا اوروسا اگر 5-6 زار کردا این دبن خونن بونا درس زمان کردی جوره فاکولتیتیو پشتی درسا جدا نکرد تمامی وقتی رسمی بونا قازاق اوروسا ملت مای تن زار کردی اگر زار کردا جی که حرام که کرد لی گلکن درس زمان کردی دبن داویه دا جی مکتبش یک شمی رحمالا کرده دولت وکیلیه دکارن هر روزا یک شمی هر از مار کردی هیم نکتن زارو یک کساجی یه مزنجی یک زوری نجی دکارن هرن هیم بنتین هیم جدن ام بی آوائی هیدی زار خو ملت خو فیری زمانی دید بله دکی دادی نودو نه کردن بله اگر جا بی گنده رو هم دویجن کردستان و قازاقستانه بله گنده قشقبولاق به جامبولی واگری دای بود نوا جامبولی واجی کرد پر بونه جامبولی واگری نزدیک به بازار تارازه 120 کیلومتر جامبولی واگری یا قازاقستانه بله هم چون همه دبستان حملی زار کرداد پرورده دبن درس زمان کردی تین داینه
عب عدد کلام رقاص موزیک هر تیش کردواریه او هی وسط پاریزه ایروژی و یکی ده پاریزن لمج من ناوی کری وکی کردستان و قازاقستان تمام کردن ساجی گنده که ساجی و یکی اکنه هرما الماتی گنده این بکش قازاقست که رایل هایه آقباستا بود بیشن آقباستا بود ورادش کرد همه زمان کردی دوین رایان ایلیه دیسا گنده آشو بلاکه دویشن ورادش کرد اکر کی داری گلدکن پرانی بیزمانی ماموستا به تایبتی قشقا بولاخ فرخوش میچوبو یعنی دی سال 94 95 بو از شون قشقا بولاخه یعنی وکه گنده که نیوی کردستان داوه همو کسی بو کردی دا آخفی او دا مکتبی دا جی و دمی پرورده بو کردی دا آت داین گنده که کردای که 37 سال کرد شاقه که جاتو نفی کرنه کردا خوب دستی خود او گند آوا کرد او ری تمام دستی کردا آتش کرنه او گندی گلک خاندوان پیش دانه ناگه رو دکترن جی پروفیسورن نویسکارن کارکار مخلوقاتی نه گنده که گلکی کردواریه بله ماموستا بر داویا برنامه روش و امدچین جبو یکیتیا توایی یا کردا از دخوازم چند گفتنا جواب بگیرم و بس کرد درباره یکیتیا کردین سوویتا بری دا پرتشتین خوش هنه راستی جی کردی می سوویتا بری دا جی نوا خدا یکیتیا که پاراستن حیانا لیبلی مخابن aynı aynı yekiti parçayın Kürdistan'ı yedin kının. Yani Sovyeta berici vaki parçayı ki Kürdistan'ı da hasibinim. Evveli Bakuriye Kürdistan'ı, Başuriye Kürdistan'ı, Rojava'yı Kürdistan'ı, ul Rojava'yı Kürdistan'ı mıkabın rahay ki başiye yekitiye ki navbera Kürda da hetüne و herkes hevl dedek ku yekitiye ki Kürda hamu çebibe li mıkabın hayan daha zede peşketin çene bu. Hun çi dikarındı ve derbari da bejin. و از بیشم باوا نخاشو ملت ما نخاشو گل کرده او نه آزار ایروه او یا قرناه 3 سال بری یکی دید تو نبیه یکی هبیا مجی بکار به وقت ملتک دیرو که در ناویخ بشتا هر دیروبزان دنیای جهانه گاوک بحثا کرده دکن درک میخواسیان افاتیان جامریان مرو حزیان قدر قیمت زانبونمان دادن کشه وقت ملتکی گلکی پیش لی مقابل ام خو وقت وی ناوی خود نادن کشه ام هر وقت بوی خلقی بوی جینا را باش بونه و خلامتیان قبول کردیه هر درجه قبول کنه دی آقاتیان ملت قبول نکردیه میره خونه باش سرو اکی وزیر خو سرو کمار خو نروی خونه یک قبول نکرنه او دیشته بیرام از هر وقت تو وکلینم سعید نورسی بنی زمان خبره که بیا باشه دوی 3 نیار کرده هنه کرد که خوشبان بپارزن یک نزانیا کردانه خیزانیا کردانه به اتفاقیا کردانه من یک جی لزدک را نزانی خزانی و به اتفاقی بله مخابن سه حب نخوشی گرانم و یکی اواتونه ای رو جزدنه کرد بوی عاقل خود کتنه بی حالی دجوار هر کس خودان دولت خودان مافه سر آخا مکال و بابا خور را نوا زیر زیوا هبون دانه امج بلنباز کچا دانه جادا دانه کی جان حرمی بری دجین یان برا هم شادو نره ایرو ما پاری ناند گلک خار یا ما کاره که باش شو اول نباشه ولات شام شرینه ولات شدیده اول کاره کرده ما بزنبن ای خواسته کم چیه بله یکتی اول بنگه ها ملتی بایه گر یکتی هم تو نبه هم تو تشتی نکارم بکن نکو رزگار بکن هر درجه دا گره میجی مدا یکتی هوا کار مدا یکتی هوا حال مدا یکتی هوا رنگ روی من رابون روشنام مدا یکتی هوا
نکه هر چهار پارچه بشه کردستان یک نه چهار پارچه قاضی محمد رحمتی وایسی تا خدا گفت دو ور سر دو نه چهار او یک بله پارچه کدام هم یکن بنویشی خواسته کامی رو او که دیسا او هزه ما گل ما ریبر ما و یکتی کره بحافظه بکن به یکتی ناگش نجیکی بری اوه که اول پرستا عشیرت پرستا سروک عشیرا دشمن تایید خسنه نو ملت ایروژی براش ببخشین پارتی مد وی کاریات بکن تلین دل اوا خاط کشینه اوا خاط چه گره ببین یک برا درسی هلتش جینار خوش داگر کرا پارتی اونش گلکن هر پارتی که آلاویشه برا پارتی مش هر یک آلاویه لیوه که پرسا یکی تی پرسا کردواتی تی کشت من یک دشمن ما هم بری مدمن یک هم خود بنا پیش روژا خود نابن یک خواسته که ما وکو ایرو باشور کردستان دو پارچه که برادا لمپه بید که و چرا بید که و هم رونای دوینن مرا خود بر رونای بگره گره هر رویا رونق بکن مثلا نکو خراب بکن چاک رفریدوم 2017 سالی ملت بلنگاز گلی کرد 938 دنگدان هم شابون مگو یکتیا کردات برچوا هم شابون باشه جی عینی دستی کردا دستی داگرکرا او بلا بود چما بلا بود چند باری بلا بود نخواستن جی یا گلی دوی هر چلک نای دوتنه هر گلی نای دوتنه از خواستم یکتی هلبسته که اگر خونه نمبر هیا دوی گر هند خواستن ببین یک دوی گر دوی اگر ببین یک داد اگر اون نبین یک اون هر یک و یک بله مخابن لما برای سرکفتن خواستم از گمانم کرده ای رو نکرده دونه تمام خواندی رو که مجا خواندی نه اندام مجی او پارتی مجی گره اکاد بیشن ام بوی بن آلا کردستان داد سوند خون آلا پارتی ها بره هبن یعنی آلا کردستان گره قبول کن ای رو از خود حد آلا کردستان برای سر بلنده کن آلدی جنده حرمتم همون پارتی راه لو پارتی گره آلا کمه هبن بگو ما آلا هیویدارم ماموسته برپرسیارین هیزو پارتیین ما وان گوتنین و گودار بکن و هیویدارم ده دمین پیشته جبو چهکرنا یکیتیه که ما یا نتوی گاوین باش بین آویتن یعنی هیویه مهنه از و پرس باس دکم از سپاس دکم خدا وی روژه بینه و اگه ملت ما راستی جیم که ابرش پیشا باویشن یکیتیه بگرن و اگه داویه دا بر نوی خود سلسلت ما پیمتی هم رورش نشه هم نکا دویجن که پیشی ممر را چه کرنه پیشی ممر را چه کرنه ایچول مثلا زارو که من براوسا نبیجن پیشی ما چه کرنه جمرا من راست همه بیاکم از مری که کردواری کردستانی زانیار رجام همو حزب پارتی مهنه برپرسر اولی مهنه برو نبیشن اوا اولوی جدایه اکوی جدایه پارتیوی جدایه اواش باشوره باکوره باشوره از هر در دویجم تیسکن سرشاندنه نمه از این بای باکور باشور تی بینا کردا و هف درده ام دلکن ام خون اکن دلی کردا پارچه نکن اواش تیسام اسلامت انش از و سپاس دکم بخواه پر باش میزه بکن سپاس کن و ببینن دنوا خیر و خوشیه ده زور سپاس سرکفتنت خوش سپاس دکم اما شوالین هجا ام گهیشتن داویا برنامه که نو یا روش ما به پروفسور دکتر کنیاز ابراهیم را آخفی سر روشا کردین سوویتا بری راستی دیروکا کردین سوویتا بری دیروکه که بالکشه یعنی پیوسته همو کرد
هم روشا کردین سوویتا بری بزانبن و هم جی دیروکوان بزانبن از هویدارم به برنامه نکارو بو هم هنکه و آگاهدار بکن هیا برنامه که دن بمینن دخوشی ده سلام و حرمت بله تماشامان جا دم باش ابدم هر دمی وردم باش هاربار تیوی دن هذا ام استراسبورگ کوملا کردا ASK استراسبورگ سمینر ede دورا 5-6 کسی آمده بو به گرمایی جی خوش در باس بو مید حواله احمد دره و حواله کیدنا و جنابی احمد اقصر جورده اخافتون چکرن کاورن ام تفد دینم سمینر تفد تماشا بکن کرم کن تشكر واجبه من اگر بدر مزخنتو بشكتي كنا كم بدري بتاي زلفي فريشان لكشتم قربنت آزاد لكم قربيت السر خبرو بروجي جمهور نيجي للاي جمعي شهيدان كسي توكش ببيتت روجي حشنا زحمتي نال اگر وقت من لم دنيا سلطان الحجران لشد هم وفاداری خودتو مشهور باقی بدای شرط وفات بی چی بسه خواست بیدی جانان روش فیل درگای پادشای کاول کشوری روش بویوانی درگاه تا کش و دیوان چپکه چپکه قلقان و پرپرهی کتیبان ادالاوا تا بتوانم سلاوی جوان بۆ شێوەکان بدۆزمەوە نەمدۆزیەوە لە وشەکان نەمدۆزیەوە لە نەرگیز و گەهەرەوان تەنیا ئەڵێم سلاوی جوان وەک ڕینگی ئاوی کەیوان وەک قەندیلی نیشتمان سلااو بۆ ئەوینی دووری هەمووان لەگەڵ سلااو و حەزم حرمەت بۆ ئێوەی خۆشەویست هاوڕێیان و هەواڵانی هێژا بە خێراتتانەکەم بۆ ئەم کۆمە هیوادارم بتوانین کاتوسانێکی باش پێکەوە ببین و لەم کۆڕەکان بۆدانراوە زۆر سپاس کاکەسەر هەواڵی هێژا خۆتکۆبیانی خۆشەویست وانگرێ ئەمن بۆی کرمانجیە شروع تێک نەدەم هەر بە سۆرانیداوە ئیداڵە بدەن بە ناوی بەستەی بەڕێوەبەری کۆمەڵەی ئاسکەوە بەخێراتی تێبوویە و خۆشەویستان بکەم کە تەشریفانێناوە ئارزوو دەکەم خۆڕەکەمان سیمینارەکەمان بە سوود و کەڵکی لێوەرکەین بە نوێنەرایەتی هاوڕێکانم هاوکارە خۆشەویستەکانم بە گەرمی بە خێراتنتان دەکەین بە تایبەت کاک ئەحمەدی خۆشەویست کاک بەسان کە داوامان لێکردن تەشریف بێنن لێرە بابەتمان پێشکەشکەن ئەمن بۆی وەختەکەم کلاسە کردی و زۆر درێژدارترینەکەم پەیامی کۆمەڵەکەم بە نووسینە ئامادە کردو بۆتانی دەکەم گەر بە خێرایی ئاوڕێک لە مێژووی بەشەریەتدا بجێڕن هەر لە سەرەتاکانی دروستبوونی شار و سیستمی سیاسیدا سەرەتاکانی کۆمەڵگای شارنشینی و مەدەنیەت دەرکەوتووە ڕێکخراوی مەدەنی بریتیە لە کۆمەڵستانێک بێ جیاوازی ڕەگەزی ئاینی و حیزبی و ئیدئۆلۆژی تایبەت خۆبەخشانە بە یەکەوە کار دەکەن و لە پێناو هێندێک ئامانجی دیاریکراو
و بەرژەوەندیە گشتی و شتێکان و بەرژەوەندی گشتی و پێشخستنی کۆمەڵگا بەیەکەوە تێدەتۆژێت. بنەماکانی کار و سەرخستنی هەر کۆمەڵگەیەک پێویستی بە ئیرادەی تاکەکانی کۆمەڵ و بەرەوپێشچوونی کۆمەڵگایە. هەر کام لە ئێمە بەبێ جیاوازی ژن و پیاو هەر یەکە و لە بوارێکدا توانا و سپۆری هەیە کە دەتوانێت هاوکار بێت و کۆمەک بە سەرخستنی ئامانجەکانمان بکاتێن. بۆ ئەوەی بتوانین سەرکەوی وە ڕسوولانە ئەو ئەرکەی دەستمان پێکردووە سەربەرت بێنێت پێویستە بە شێوەی ڕێکخراوی خۆمان لە دەوری کۆمەڵەکەماندا ببینین. هەروەکەم یاگارەدارن بە هەوڵی دیمەتی دڵسۆزان و خەمخۆرانی کورد کۆمەڵەی کولتوری کوردستان ئاسک لە 23 ئۆکتۆبری 2020 دا ئیجازەی کار و تێکۆشانی خۆی لە یەکێک لە دادگاکانی شاری ئیستراسبورگ وەرگرتووە. ئەو ئامانجانەی کۆمەڵەکەمان لەسەری دامەزراوە بریتیە لە ناساندنەوە و پەرەپێدانی کولتوری و هونەری کوردی، ئاڵوگۆڕی کولتوری، هونەری و کۆمەڵایەتی، یەکخستنی ڕەوەندی کوردستانی، یەکخستن و جوڵاندنی دیاسپۆرای کوردستانی، لۆبیسازی بۆ دۆزی ڕەوای کوردستان. بێگومان نەک ئەو ئامانجانەی ئیشارەیان پێکرا بەڵکو کەمترین و بچووکترین تێکۆشانی بەبێ هاوکاری هەوڵی هەمەلایەنە بە ئاکام ناگەن. هەر چەند ساڵی ڕابردوو بەهۆی پەتای کۆڕۆنا و مەحدودیەتە ئیداری زۆر کار و چالاکی بە کۆمەڵ پەکی کرد. بەو حاڵەش ئەگەر کەم و کوریش هەبووبێت بەڕێوەبەری کۆمەڵەکەمان توانی جێژنی نەتەوەیی نەورۆز ببێت. لە ناوەڕاستی هاوینی ڕابردوودا پیکنیک بۆ کوردانی دانیشتووی ئیستراسبورگ ڕێکخات. هەروەها لە 6 ئۆکتۆبری 2021 بۆ پێشاندانێک لە بەردەم شورای یەکێتی ئوروپا بۆ پشتیوانی لە پەنابەرانی سیاسی ڕۆژهەڵاتی کوردستان کە لە باشووری نیشتمان نیشتەجێن لەژێر تەوژمی سیاسی سەربازی دەوڵەتی کاراندا وەڕێخست. ئەم سیمیناری ئەمڕۆژ لە چوارچێوەی کار و چالاکی کۆمەڵەکەماندایە کە هیوادار و سوودی لێبگیرین. بەڕێزان، هەم لە فکر و بەرنامەماندا هەیە کە لە ئێستاوە گەر بۆمان بگوزێت بە هیمەتی هەموو لایەک جێژنی نەتەوەیی نەورۆز بگرین، تەنانەت ئەگەر بڕەخسێ جێژنی سەری ساڵی زانینیز بگرین و بەیەکەوە کاتی خۆش بەکەین. لەوانە گرنگترەوەی کە پێویستە لە هەوڵدا بین ئۆفیسێک یا جێگایەک بەکرێ بگرین تا بتوانین کاروباری خۆمان تێدا ڕاپەڕێین. ئەو کار و ئەرکانەی بەپێی توانە جێبەجێیان بکەین، بریتی لە دانانی کلاس یا فێرکردنی زمانی فەڕەنسی و هەروەها زمانی زگمانکی کوردیش بۆ منداڵانمان. کۆمەک و هاوفکری ئەو کەسانەی کێشە و گرفتی ئیداریان هەیە، هاوکاری ئەو کەسانەی کە بە زەحمەت دەتوانن کار بکەینەوە. خۆش و برایان بەڕێز، ئەو کۆمەڵەیەکی ئێوەیە و بۆ خزمەت و بەرژەوەندی ئێوەیە بێ جیاوازی. لە کۆتایی باسەکەمدا سێ داوای سەرەکیم لە هەموو لایەک هەیە. یەکەم، هاوفکرمان بن بۆ ئەوەی بتوانین ئەو کار و ئەرکانە بە باشترین شێوەی ممکن جێبەجێ بکەین. دووهەم، هەموو ئەو کەسانەی ناوەڕۆک و ئامانج و کردەوەکانی کۆمەڵەکەمانیان لاپەسەندە داوەت دەکەم ببن بە ئەندام. سێهەم، هیچ کۆمەڵ و ڕێکخراو یا شیرکەتێک بەبێت باشبوونی وەزعی ئابووری ناتوانێت ئامانجەکانی بپێکێ و سەرکەوتوو بێت. بۆیە برایانە داواتان دەکەم لەو بارەیەوە یارمەتی دەرمان بێت. بە هیوای سەرکەوت ئێستاش لە خزمەتانە بین و لە خزمەتی خۆشەویستێکین ڕۆژنامەوانێکی خۆشەویست کە لە ساڵی 1970 زاینیدا هاتوونەتە ئەوروپا و لێرە بوون و خزمەتیان بە نەتەوەیی کورد کردووە و ئێمەش بتوانین لە بیر و باوەڕەکانیان و لەو شتانە کە ئەوان زۆرتر لە ئێمە ئێزانن تێبگەین و لەو تارەکەیان باش کەڵبوونی کاتانەیەکەم چەوکە بەنجانی کاک ئەحمەدی خۆشەویستکەن و ئێمە چاوەڕوانی کەڵبوونەکەیان
komeran kurda askı kilozikin. Ama önceca Beşam'ın kurdazına ezbisel bir sekinin deri vakti havalarına bakıyorum, çıkartıyorum. Sel yekti Avrupa'ya. Ez heneke bağım agahim dedim. Bu her vaaz sel diaspora kur. Vakti Ermoji dizanın yani Avrupa cihanida hezeke giringe. Ez libejim kurmancı ez dağıtım. Havalan Müslümanı ahifi. Havalin kurbejim kurmancı baş fevneklici ez hevur bidim seneki sormancı bağ. Yani hasedi kararı. Havokin soranlıcı bakımları. Avrupa ve Gehunji rızanın hezeke cihani ya giringe. Tır insan mümküne yani Amerika ve hezeke mezin ya cihan edibinin. Libeli esas Avrupa ve hezeke sereke ya cihani. Ne tane duvarı Avrupa'da her vaha duvarı siyasi ve her vaha duvarı leşkeri leşi tarzemina Avrupa'yı Valatin tarzemina Avrupa'yla cihye kadibirin ve kem navenda cihan teşkil edilmiştir. Beguman Rojulata Navin Avrupa daha gelintir. Diroka cihanida ruha neşistiye. Nebeli 2000 sale ama 2000 sale tarzemina Avrupa berketiye 5 yani Rojulata Navin zideti berket 5 da Alikarya disa Rojulata Navin yani Avrupa ve hezeke cihani çıkaspa duvarı siyasi de, duvarı leşkeri de teşkil bikke, çevikeci tenip heza, kavata, faya, khas ve Avrupa mine esas bingeha heza hajr rojlata navin girtej ve bir ekeci yani 2000 ama 2000 sal bejin rojlata navin kavati digler Avrupa'yı kurtulmuş. Ve bir ki Avrupa terk etmiş. Amerika hezeki civanı. Bu zaman Amerika çen 7 sale Amerika bir vakiyiz. Ve ki zaroki Avrupa'yı terk etmeye Amerika. Yani Christoph Kolomb bu zaman İspanya şu Amerika, işte Amerika keşif bu. Bizim bu alikarya ki yani embejin dagekeriya ki dagekeriya disa Avrupiya. Dagekeriya İngiliza ya İspanyola ya Portekiza ya Fransıza Amerika olsa kavvet bu derket beş. Böyle Avrupa esas hezeke bilince. Avrupa desteki ve ki hezeke dageker derketiye 5. Yani böyle her kişiyi Rojulata Navin'de Avrupa'yı dagekeriya dayanmış kandı. Hayacıdır kent sal bereci huzuzanı Suriye dıdır desti Avrupa dıdır desti Fransız'da bu. Disa İngiliz'a Rojulata Navin'den hükmefane şamlı daha da meşhurun. Dedeni bu taybeti yekitiya Avrupa'yı bu en huzuzanı naha evak naha gehiz endivejin bu taybeti duvarı mafya mirovanlar duvarı demokrasiye reji peşkeşini tercih cihaneve İşkişari cihaniye düyenin erketiye meydan. Yani kendi 2000 sale Avrupa ve hezeke çekiye u mezindbeji esas nırkın Avrupa'yı nahadı Paris'e yani nırkın demokrasiye, nırkın mafya Avrupa'yı nahadı Paris'e şişari cihaniye düyen şunda derketiye 5 çekiye bir avayken nırkeke bengemin ye yekisiya Avrupa. Ev bajari enhali diji Strasbourg ez bukaji hemen bizike 6 sale genizeletten Strasbourg dişim var 10 sale yani Strasbourg diji veke beşik
وکه جه ناوندی یه پاراستنا مافی مروبا و هر وهای وکه جهه که ناوندی یه پیشخستنا دموکراسیه برای هر تیشی اروپایی دا و پیشران جهانه یعنی کسی کاره بیجه در بی هم بیجن اروپایی در بی ستراسبورگی در ناونده کدن دموکراسی در کت پیش کت نه اساس لبه داری پیش کتیه و اگر بریج لازم بریجی بگود اروپیا به دسته کجی نهاجی که تایبتیش بو برجمندی خود کرد لیبلی اشتا باش امی بیجن باشه اشتا نباشی امی بیجن نباشه امی رهنه و اگر یکیتیا اروپا کنه ها هم بزانن و اگر یکیتیا اروپای قوتا اروپیا هم یعنی هزه که شوالاتین یکیتیا اروپای چه بر لیبلی یکیتیا اروپای همو ولاتین اروپای چه نا بیک نای مثلا بیشن جبر حیات چند سال بری بلغاریستان رومانیا دناوا یکیتیا اروپای دا نبود لیبلی بلغاریستان رومانیا جی و اولاتین بیشن سربیستان جی ولاتین یوگسلاویا بری او جی پارزمین اروپای دایه yani Tarzemina Avrupa'yı. Haya beşeket küçük yetirkiyici Tarzemina Avrupa'yı da yer. Yani İstanbul'u ve Bahri ve ev jidi keme Tarzemina Avrupa'yı. Yani velakin ser Tarzemina Avrupa hamu endamı yekiki Avrupa'yı mine. Yekiki Avrupa'yı bu var işte şerri cihani ye düyen derketiye holi. Nevrina yekiki Avrupa'yı jişer derketiye. Emu sadece. Yani ev yekiki Avrupa'yı bu emnaha nastıkın. Bu behzaran, bu milyona penaver deni vererek var Parizm. Ev yekiki ve ke zaruke şer derketiye peş. Yani tabir ekivusa daha başıcı bu yekiki Avrupa'yı peşin. Eğer şer-i cihani yedüyen ne var? Yekiki Avrupa'yı işi mümkünen tüne. Çener, evisti yekitiye Avrupa'yı ne daha tehdittir? Lebeli, şer-i cihani ku ve serkeşi Hitler çe bu, jisale 1939 şunda dest bekir, hatta beri yüzyen yukarı bejin hebu, lebeli fermi giroka şer-i cihani yedüyen sivne çürüpeyce iş dema şer-i cihani Avrupa'yı meşya milyona insana cihana kovarlardır. Pişti şer-i cihani şunda, ev nerin çeviye ama dıştara 1957'da hatine gel hep, ev valat ekonomi oğamını berpisiyare var. Dene gel hep, saziye ke binavi parlamento çedikin. Ne fermi cevabı parlamento Avrupa'yı ama saziye ke güftüguha çediler. O her salı cari berpisiyare van valatan dene gel hep. O hedi valatı deji terbiye edilir. Mesela bejin Avusturya tebliğ edilir. Disapışa Yunanistan hedi tebliğ edilir. İngiltere tebliğ edilir. Valat İskandinavya tebliğ edilir. Udusala 1970 nehada ve avayeke fermi nabivi dibe parlamento Avrupa'yı. Edi devrisite editin bu ve avayeke fermi parlamento Avrupa'yı hebe velatin endamı yekitiya Avrupa'yı binge ha yekitiya Avrupa'yı cümleden nihati avetin bikaribin verin gel hep bikaribin fırsen var daha baştır cihab bikin o problemi var çareseliye ke hep beş bibine ne embejin Fransa jukara çareseli ki bibine Almanya jukara bibine embejin Belçika, Lüksemburg, Hollanda Armanca on dibe evku çareseliye ki jipirsa Fransa'da dema bibinin hemen çareseli hemen persil Almanya jibeditin, Hollanda jibeditin, Belçika jibeditin, hemu varata beditin. Ben de yekeci ve demir bingeha anha en bejin bingeha yuhatiye çektirin ve beri ve ki kanune ki desture ki bingehin ya yekiti Avrupa hepsine. Mesela Türkiye jisala 1983 verme. Duhaza be endamı yekiti Avrupa'yı ve beri henüz va çend sale 38 sale.
Yani bas 38 sale Türkiye lixaze bule endamı yekiti Avrupa'yı nikare bule endam. Çima jber Türkiye xaliguri yekiti Avrupa'yı nagu herine. Da aliye mafi mirova da pırşundaye, da aliye demokrasiye de pırşundaye, da pır aliye dirda, mesela bejin da aliye ve keriya da nabera şeniye var hatta. Laştır cüzdan edildi. Jber eşit, ve Türkiye kanun şu herkesi ve kendine şu insan devletmen kanun cüreki de beşer, şu insan efendi cüreki de beşer, şu Türkler cüreki de beşer, şu Türkler cüreki de beşer. Şüphe diye icbası insale Türkiye ne kadar yapanızı ya Avrupa'yı diye onu kadar ve endamı ya Avrupa'yı. Kraliyat Türkler cüreki diye ye kufren kirilenci ne kadar Avrupa'yı bir kere. Çima cüretimizdeki 4 milyon emoraki Türkler Avrupa'yı şamil. Türkler ama hesap tutun. Ermeni, Arap, iyi emoraki Türk. İlon Avrupa'yı bizimki 4 milyon emoraki Türkler. Bu her sene 1 milyara euro ticaret dünyaları Avrupa'yı kısmında teşkilir. Eğer Türk Avrupa'ya ticaret edilmekle nikare edilmiş. Ben de Türkçe nikare Avrupa'yı ülkeleri, Avrupa'yı Türkiye bir kart. Mesela, anhalde Türkiye 1 milyona penaber. Penaber yapıyor, Suriye hattına, Afganistan hattına, Somaliye hattına, Afrika hattına. Hamu jî fazla var mı? Yani, İptican penaberi ve Türkiye bakır, Sibirci fazla bir şey Avrupa'yı, ne yapacağız? Ama nikare var. Avrupa'yı ne fazla ne var? Avrupa içindeki Türkiye şarabayken tampon mu kartını? Alikali'yi dedim Türk'a ve bunu öyle Alikali'yi dedim Fenaber'a bırak Fenaber öyle bilminiz neyin Avrupa'yı? Evci boyu Avrupa'yı başlıyor. Avrupa'yı Türkiye şarabayken tampon eke bu kartını. El mücadele edildiği ez ne yapalım seyredildiği Yekiki Avrupa'yı varken mevcut dünya hafat parlamento Avrupa'yı. Neleri? Devlet parlamento Avrupa'yı, komisyona Avrupa'yı. Serogiyici Alman, Cemeti Alman. Herkes salacağı ediyor her Ser komisyona Avrupa'yı racı, konsey Avrupa'yı. Yani bu kulli şevr. Şevr Avrupa'yı. Şevr Avrupa'yı her jure, dibili komisyona Avrupa'yı ya vakit hükümet ya Avrupa'yı, dibili racı, yani ya pengehici parlamentoya. Bir yer Jijiyerler dikenin ve ejordu için. Parlamento Avrupa'yı milyar bile, Komisyona Avrupa'yı vakit hükümetle yetkiyor Avrupa'yı 1 milyara kartine, Konseye Avrupa'yı vakit serokatiya Avrupa'yı evji jorda kontrol ediyor. Konseye Avrupa'yı seroki varatin Avrupa'yı çedirbe. Yani 27 varatin endamı yetkiyor Avrupa'yı hemen. Seroki van çedirbe. Carma mesela cibini Konseye Avrupa'yı çedirbe. Seroki varata temleyi ne yapıyor? Şunu avan da vezki kari derler. Ama da asla Seroki varata da temsil kirir. Benimle rajimego komisyona Avrupa'yı heye evlici komiser açıdır. Her varat komiser eki dışine komisyona Avrupa'yı ev komiser şiveleri veke vezira kardıkır. Yani em komisyonu veke hükümette varat ekebilir. Çavuk hükümette varat eki serok vezir heye u veziri hene. Vezir-i kari derme, vezir-i kari hındır, vezir-i kari sosyal, vezir-i kari ahuri, vezir-i kari leşkeri, parasını komisyona Avrupa'yı böyle. Hem bir komiseri berküsyari kari derme heye, komiseri berküsyari kari ahuri heye, komiseri berküsyari kari sosyal heye, komiseri berküsyari bejin kari hındır heye, nabakada kar kavredir. Ama şurada şu kelime bu, Konsey Avrupa'yı bir kontrol ülke denetim avuyu heye. Bu her kudişen ev saziya yetki Avrupa'yı gücü nigah çedibe parlamento, komisyon, konsey ve ya hükümet da devlet eki kardı beşine. Bu gene beşta yani ihtimal ekemezin çavaku endivizyon velatin
yekbûyê Amerîka wilo jî ve welatên yekbûyê Avrupayê çêdibe. Yani çawa ku Amerika eyalet hene ve Avrupa jî wilo be. Fransa wekî eyaletekî bêdîtin, Fransa wekî eyaletekî bêdîtin, Hollanda wekî eyaletekî bêdîtin û serokekî Avrupayê jî hebe. Em nikaş tê kirin. Mesela di Parlamento Avrupayê da insan bê nikaş dikin çawa yekîtiya Avrupayê dibe weke saziyar ve xistina dewleteke kar. Parlamento Avrupayê da ji li sê welatayê. Li Strasbourg'ye, li Brüksel'ye û li Lüksemburg'ye. Yani Parlamento Avrupayê tenê o çawa heval dizanin bêdere Strasbourg'ye jî ne li Brüksel'ye jî û li Lüksemburg'ye jî heye. Bilge hawi esas Brüksel. Çima Brüksel? Nikaş dema Parlamento Avrupayê tê çêkirin, nikaş di navbera welatên Avrupayê da tê kirin. Yani mesela Fransa kadar Fransa be. Almanya kadar Almanya be. Edittirsin. Birleşik kent sal verir Almanya Hitler derken. Eğer Parlamento Avrupa Birliği Hakkı Almanya'ya be bir kere biri Bandura Alman. Le Fransa ve bir kere biri Bandura Fransa. Ve bir ikinci Brüksel. Bir keşif dedikten. Ki her baş Brüksel. Çima Brüksel je sais ne tavan şeydi be. Alman hene Brüksel'i, Fransız hene, Hollandi hene. Ben belki Brüksel'i anaferini sezman hene. Flamani heye, Valon, yani Fransızı dağıtıfın, Flaman, Hollandi dağıtıfın, yeki Alman, hene Almani dağıtıfın. Yani Belçika, vela belki jistin ne tavan şeydi de, ben belki gotun vela heri baş Belçika'yı. Bu her Belçika'da Orta Avrupa'yı. Mevcut zamanı klas bu. Yani berbali diaspora kurda da fazla çen gotuna bejim. Uvateya komele. Uvateya komele vake komele as. Çen gotuna az fazla kaybetti bejim. Ve guman heval vantışlar zanır ve bağlatın. Heval Kurt Avrupa'yı kınerim beri. Kendi desteklerim hatun Avrupa'yı. Salih Hazar'ın esini şesti sunlar. Beliya sali 1960 ve Avrupa'yı kurtulur. Teekkük bandevan mümkün ededir. Bandevan edip kaybetici Türkiye hatına belki ededir. Ama veke Kürt, civaka Kürda da Avrupa'yı sali 1960 şunla çeviriyor. Evci jiber bu Almanya peşket, peşkişeri cihanı şunda Almanya'yı belirli kaker alıyor. Kaker. Türkiye kaker bastı. Yani Kürdan ne yaparsın? Kaker bastı. Türkiye'ci dema kaker şandın navavan da hani işi Kürt kırdı şandın. Vedir bir Kürt altın Avrupa'yı. Yani Kürt'in desteki hatına Avrupa'yı ev Kürt'in kuvvete kaker hatına ev. Ev Kürt'in kuşu Bakırı Kürdistan'ı hatına ev. Salih Hazar Resulü şesti şunlar. Despeki kimi Almanya. Hedi insan dema hatır Almanya. Her salih cari kişi vara zari kademinin, akrabar kademinin değil. Dema beni gelince cevabında fereheye. Dibejin Almanya hatır, Almancı hatır. 7 hazır varı. Hedi insanı ne hatır. Salih Hazar Resulü şesti şunlar. Hayat Salih Hazar Resulü işte. Nava pis sala da Merut varı bejin de hambu varatı Avrupa'yı civaki küçük ye kurda çekti. Hayat Hazar Resulü işte. İşte şunda edi ev civak mezindir. Mesela komeleyin despeti de Avrupa'yı hatine çekirir ye kurda bu demek konkar despeti komele çekiliyor. Bu Salih Hazar Resulü hakkı işgal. Komeleyin kurda despet geçirdim. Evcili Skandinavya geçirdim. Almanya harbi geçirdim. Kışla Skandinavya geçirdim. Kışla hedi komeleyin tek geçirdim. Hamu olarak Avrupa'yla. İşte Kürt'in Avrupa'yı kırdımı hedi tenaver parçayı Kürdistan'ı yedi. Başlı Kürdistan'ı, Rojava Kürdistan'ı, Rojava Kürdistan'ı, Salih işte şunda. Beliya işte mümkün pek çok hatırır ama zeden ne yapar?
مثلا خوندمان یه روجلات هست او خاطر اروپا گری از اینک ناس بکن سال 1970 در حاضر اروپا خوندن من دکتر مهندس کاری میکنم اما او ایرانی وقت خوندمان هنه دیوان نزینه چیکار اما تک لیدری وقت جواب کرده روجلات لأوروپای سال 1980 شون داشته بعد سال 1992 پیش هر دیش کردستانی انسان ادی چه بود مثلا از دیوانم دو سال 1994 و از پاریسی بود به پاریسی برای بچه‌ها کملی کردان و در چند تا کملی کردان یه مگه یه همه سازی دیگه بود به کملی را برای کردی جهت پارچه کردستان کردی اندی روجلات هم یه باشور هم یه روجاوا هم هندی ترانی کردی با کرد اما سال 1995 و 1000 دی کردی هر پارچه دیده بونه اساس دیاسپورا کرد نام دیاسپورای دو سال 2000 برکتیه یعنی دیاسپورا چیه؟ هزه که جواکی کی جنتوی کی جوالات کی شو ولات کی لوی داری جیان کرد لوی داری و تنظیم کرد لوی داری و ریخستن کرد بو هز اوی داری او به دیاسپورا جهان دا اساس دیاسپورا هی نزن یا جویا یا یهودیا پیش را یا ارمنیا دما دیاسپورا تیگوتن ارمنی تنگیرامه یهودی تنگیرامه چه ماش باید یهودی دنیای بلا بوده که دلیش هنه و دلیل نواقعا رئیسون چه ارمنی جوسانه ارمنی مثلا امریکا ارمنی هنه روب یا خواه وقتا خورده کار تحصیل مثل بیار دولتی شدیده فرانسا دیسا رویه کار تحصیل مثل بیار دولتی شدیده یا ارمنی اما کرد حیات سال 2000 نرو بودیه زکر دیاسپورا سال 2000 شوندا امریکایی بیشتر کرد بنا خودی هزینه که دیاسپورا اما از موقع نمیشون بنا هزینه که دیاسپورا لازم حقیقی نه هیچی نمیه شما جبر بنا با کردها ما مخاطب یکی توله جبر کرد بدون هزینه که دیاسپورا لازمه ما آخر خودی یکی که فهمه ممکنه کردی که دیگاره امبیشن کمونیست به کردی که دیگاره لیبرال به کردی که دیگاره سوسیالیست به کردی که دیگاره سنی به کردی که دیگاره علوی به کردی که دیگاره ایزدی به نورمال با جواب خدا هست هر کس وقتی هر بفکره ودنی نلازمه کس بفکره یک بفکره بس دما یک فکری نوا جواب داد او جواب دبرشید و جواب که دیکتاتور یعنی دیکتاتور چیه انسانی که بفکره یعنی بشه که جواب که بفکره یه دل نفکره ولی دیکتاتوری چیه هر کس لازمه بفکره لیبلی دما مجال بو نرخی نتوایی و دمی لازمه هر کس وگه بفکره مثلا آلا کردستانی یکی ایریش آلا کردستانی که هر کس لازمه لیکودی در بکره یک آلا خودی در بکنه نه اوله یکی ایریش کردا کرد کردی با کرد کردی روجلات کردی روجاوا کردی باشور هر کرد لازمه دوش در بکنه لکردستانی هرچی کردستانی خودی در بکنه اوه دمیم یکی دیگه که نام برای کرده هیه مخابن نام برای کرده را هی او یکی دیگه که باش مینش بر یکی جید ام هی نبونه خودی هزه که دیاسپورا اروپایی دا هزه که نه باش یا دیاسپورا همه ام بکارن تحصیل سر بیلیارین یکیتیا اروپایی جی بگیر مثلا اروپایی نزدیک 3 میلیون کرد جیان در اروپا نزدیک 3 میلیون میگوید که نزدیک 4 میلیون همولاتی ترکا در اروپایی جیان بگیر اما نیوی 4 میلیون کرد بلکه جنیوی زیادتر کرد کردی که شفار نابیجن ام کرد ام واجی بحث بینن 2 میلیون زیادتر تنی کردی با کرد اروپایی جیان کرد کردی روجلا، کردی باشور، کردی روجاواجی
ام حساب بکن همو الولات یکی اروپا همو 3 میلیون زیادتی کرد اروپایی جیان کرد. اونا با 3 میلیون زیادتی کرد داشتی. هر پارچه جوان انسان هست. جبر 20 سال بری نوا کرد اروپایی لا مرا بود چند حد اوقات هنه پاریزر هنه بلکی مرا بود 10 حد هنه. اما اینو به هزار هنه. جبر 10 سال بری مرا بود چند حد دکتر هنه بلکی مرا بود 100 حد دکتری از که فکر هنه. آنها به هزار هنه. دیسا نوا کردها سرمایه که نزل اروپایی شیریه. ایرو اروپایی به میلیارد اورو زیادتر سرمایه که کرده هست. مثلا اون دوچن مارکت ترکا دیده تشتار کرنی یا تشتار خارمی سر ترکی بیسیه. اما او یا سرمایه که کرده هست. هر تشتی که سر ترکی بیسامونه وکر مارکت ترکا خودی وان کرد. To go out and wipe out the people who just did the racist calculation for the massive gathering came to اشتيوان مثل بنظر سبب تلك يرد الطيب أطمان والقصد يجي هذه الوكاء والأفعال سبب بلدية أمان يريدون نظام مطالب وثنين فرق بين الخلق وصل بروجة سوريا فاشل سبب هذه ورسنا كل بطور لنظام بالإنترنت لورا اشتجمالك وهي هيزن ويشون أدكشن لكن تركيا حواسان تشتغل غير وبعض الجلسة مثل والمهمات هالكبير قوانين هالكرام المعفن نوعان بيبينا Barışmaları harekatında görev alan kahraman Mehmetçiklerimize muvaffakiyetler diliyor. Her birini alınlarından öpüyorum. in opposizione a Suri u bieġekin Ewropi Turkije dest bixarike u treġi serikanje u gresi pike. مش بساعات ولا
حمزة يا كداري خاطش عن اجتماعي سوري أو رفعه حفل مهين تمام لبين تمام قناة روشة كوري وقت بزانة وصاروا غير يجي والقرار بلي مين يجي معها غازان الإسلام مرة محمود سحكر وبشتي رمضان دناقي بحفلة يجي بدن أشفين جيد لأجيوان واج الأسرائيل مع بعضي نقرأ نترمي لاوي وقت تسبخة نجي وان ممكن جدار نوجيا وفاتاوي راقهم لبود الله وصالة فلان حسيني فلان محتاجين إيراني مشفى حبيبي جابر تاريخ وراوتنا تعذيب شيء وحتى ما مش شيء لأنه ما نجرا لا يقدر ولا كذا عندنا
عملية شغلي هذا ليبيا خليفو الوردشي والله شارد أو وشفيري فا وشوي يكادجي وال مراقبه أو يشوي نشغله أو جهات مشكلة بيدك في حسب مطارق إن شاء الله كل نجبر وكل فاللي جبنا هذا العالم التفسير كان بشكل سنة عربي ولا كل فاميليا كل كان بيدك مزيج الأبيض والأسود أو شيء بيدك هذا الشيء حرفات شوالسين وسخان وسخون عفوا نجبر كلمة نهيك يعني حشك قاسم أما جمع الشغل وقتام حقيقة شغل يعني إيش أو مسألة بتلاقي شغل جوارنا ضرورة متفاضل ورفع متفاضل هذه مجبرة تقدر نعمل مجبرة قادمة أمشي نظام إشكال سداني ووصل متفاضل هذه واجب حكومة لكن أطلق الجوجة وحكومات فرجة مستوى أسبوعي شيء ليبيا خليل أوجيت جبرت السيد بيدك تفاضل بيشتي شغل صافي ومعركة بدي قطعنا خلاص عليه شغل الصدر خلاص صدر حتى صدر شيء كس قال لك شو السبيل بوجي قال لك شو الاشكال بوجي سوري بلد تركي بلد منطقه ناوي الوسطى وقسم الحبسه جلب حبس حلوان زمان تركي قال لك البلد جهات الحكم كرن وتشكيل كذا جوار بالمؤبد هذا الحكم كرن اوجي موضوع سنة شغل شباب رابورت عن المشاكل النقابة الموت والسنة الكردية للجنة العربية اللجنة الكردية لحقوق الإنسان تواصل أوجي جزء إشكالي منصب سنة سوري من تطبيقها كعالمي سوري لازم تبتن وهي وبرد شوية قانون ومقدر زاني إخراج شاوة جريمة خلق دلكي واضح يعني دلكي مزيد تنفيذيات شبيلي وشني شبيلي زحنا عددي وشبيلي عدد تركي سوري سوري أبيض برد تركي خليني عدد شكاية خليني عدد كجبات خليني عدد جوار شباب خليني استخدام المحيطين السلاز كنا بنوات كنا يروحون وقت الشرجاء خليني خليني واتساب خليني مجلس محلي خليل بريد وواحد مرة أي خطيب جزء مع حدك التحصيل القرآن جبوه قرآن مع حدك خليل أفراد اللي بيستوى شوية فيلم شديد إن شاء الله حتى أقول إن الدراسة إن شاء الله خليني على مجال قدس وابل هناك شوية مثلا عائلات إمام المسلحين هناك شوية كده مثلا مع حدا تحصيل القرآن هناك شوية عائلات عسكري استرجي رجل جريء شاور بس داني سر مالو ملكي عالم شوية دورة عن المحيطين صور تشتغلي ونجي فرسي شاور دي أفغاني دي معطل روضي جري دي أفغاني جري دليل أول تساوي جواب ضمن بيجي شاور الطريقة بغيرك عبر خلاص بالنسبة للقصص بيجي يعني شغلنا جبوا يقول تشكيله قصاصي بيكي بس ما يصير وجه لا ناخذ شغلات تشوي مليون الفقهات نشتغل مصدق لك تركي يجي تركي بلاد المحيطات بس انا اقدر اقول اوروبا قال لك اجواء اوجي داعش ربون نصارى ربون ضابط معاقبه يجي قال لك اجواء بيدك هو بحيث جاري بتشاوى تناديك هنا بيدك اللي كده مناطق وشيء كده بين راسنا هنا جنب بوليسا فرنسي او كان ضروري بشتغل من جهه هدول كان جنب بوليسا فرنسي والغرب كانوا محتاجين الى الكفانا سوري شكل حتى بالجنوب فرنسا من فرنسا شيء من قبل بيجي سوج الحقيقي هذه كلام وهذه جميله جدا يقول لك يروح حول أمجي وتشيل
سبب خودشیه کومل و بکری سبب خودشی اما برجه چیز بود همون گله کرده بینجم بده یوساج بوس یکی دیج بود چیه کنج مره حقیقی باش لراستی دام سالی 2020 فکرێکی هاتە سەری ئێمە کە کوردانی ئەم دەبەرە لە دەوری یەکتر کۆ بکەینەوە چون ئێمە دەمانبینی کە کوردێکی زۆر لێرە هەیە و ئەو کوردانە ئێمە کە وەختێ دەچوین قسەمان لەگەڵیاندا ئاخافتین و قسەمان ئەکرد ئەوانە هەر کەسێکی سەر بە ئایدۆلۆژیایەکی سیاسی خۆیان بوون و لە ئێمە دەڕەوین ینی لە ئێمە دوور دەکەوتنەوە ینی ئەوان دەیان خواست کە بزانن ئێمە چین جا بۆیە دواتر ئێمە هاتینە سەر ئەو باوڕە کە ئەم کوردانی کە لەم دەوەرن هەموو چالاکن هەموو ئاکتیڤن لێ ئەوان ینی دڵنیایی دخوازن ئەمنیەت دخوازن کە ئەوان بە ڕێگایەکی دیکەدا نەچن هەر بۆیە ئێمە لەسەر ئەوە ساغ بووینەوە کە کۆمەڵەیەک دابمەزرێنین لەسەر ناوی کۆمەڵایەتی کولتوری کوردستان کە باوەڕیان بە چەند شتێکی بنگەهی کورد ببێ مەسەلەن وەکی ئاڵای کوردستان کام ئاڵای کوردستان نە ئەوەی هەرحی حیزب و پارتێکی سیاسی ئەوەی کە لە پارلمانی باشووری کوردستانی هاتیە پەسەندکردن و لەوێ بۆ میسال مەسەلا پرەزیدانتی فەرەنسا بەڕێز ماکرۆن دەچێت لە ژێر وێ ئاڵایە لەو پێشوازی دەکەن یا وەکی بەرپرسیان کوردیە بۆ ئێرە بێ ئاڵایەکی ناسراو ئێمە یەکێک ئەوجار ئێمە هەموو باوەڕمان بەوە هەیە کە کورد یا کوردستان وڵات و میلەت و نەتەوەیەکی یەکدەست و بێجیاوازیە ئێمە کەسانێک لەو کۆمەڵی ئێمە دەتوانن یا دەکارن جێی خۆیان بکەنەوە کە باوەڕیان بەوانە هەبێ باوەڕیان بە مێژووی کورد هەبێ باوەڕیان بە کولتوری دەوڵەمەندی کورد هەبێ لێرەش ئەوەی کە ئێمە پێداگریمان لەسەر ئەکرد لەسەر هەر ئەو شتەی کە پێی دەبێژن بایەخەکانی لیبرالیزمی سیاسی ئەویش چییە یەک لەوان هەرە مەزن تۆلێرانسە ئێمە کۆمەڵی ئێمە باوەڕی وایە هەر کەسێکی بۆ خۆی هەر باوەڕێکی هەیە ئێمە حرمەتی ئەو باوەڕێ ئەو دەگرین لەسەر ئەو خاڵە هاوبەشەکان لەسەر ئەو شتانی کە هاوبەشین ئێمە لێرە کۆ دەبینە لە دەوری یەکتر ئەناو هەر باوەڕێک سیاسی هەیە هەر فکرێکی سیاسی هەیە ئەو بۆ خۆی پیرۆزە لێ دەبێ ئەو هەقەش ئەو مافەش بۆ کەسی بەرامبەری خۆی قبول بکە ئەوە ژیانی ئەگەر منژی ینی هەر کەسێک لەو کۆمەڵی ئێمەدا ئەبێ هەست بەوە بکە کە لەباری ئەوەی لەباری تاک یا لەباری ئەندیویدوێل دەبێ ئەو باوەڕی وی پارێزراو بێ بۆیە ئێمە لێرەدا لەسەر هەر لەسەر ئەو دەستەواژەی تۆلێرانس زۆر پێداگری ئەەکەین دەبێت دڵمان لە بەرامبەر یەکتر گەورە بێ تۆ هەر باوەڕێکی سیاسی هەیە هەر باوەڕێکی ئۆلی و ئیدئۆلۆژیکی هەیە ئەم دەبێت هون قبول بکەین و ئەوژی نابێ ئەو ینی چاوە بێژم ئەو نابێ وا بزانێ ئەم دەبێ هەمی وەک یەکی فکر بکەین ئەوە ئەوەیە دواتریش کۆمەڵیمە کۆمەڵێکی نییە تازەیە لێ باشە ئەم چەند جوین و چالەکی لە دارخستیە نوکە باش بووە لێ هێدی میلەت باوەڕێ بەمە دەکەن کە ئەم سەربەخۆینە ئەم دکارین بە هەڤڕا ببین بە هەڤڕا بژین وە لەوەش گرنگتر لە باری ژیئۆپۆلیتیک باژاری ستراسبورگ gelek مهمە چونۆکی پایتەخت یا کاپیتالی ئوروپا دەناسێنرێ لەباری زۆر کاری ڕێخستنەوە ئێمە ئەتوانین لێرە کوردان لە دەوری یەکتر کۆم ببین و لەو بنکە سیاسی و ئیداری و کۆمەڵایەتی و مافی مرۆڤ و ئەوانە کە لێرە هەیە ئێمەی کورد
دەتوانین لەوانە قازانج وەربگرین بەهرە وەربگرین خەڵاتی وایی لەسەر هەموو پارتی کوردستانە هەموو گەلم بێن جەم هەفتە بێ خەباتی تەفدە بمەشینە ئامانجەوە هەیە بەڵێ ئامانجی ئێمە ئەوەیە جا لەوەی کە ئێمە کاری کولتوری و کۆمەڵایەتی و حتا پەروەردەی و ئیدوکاتیڤ دەکەین لە تەنیش ئەوەشدا مەسەلا ئێمە چەند هەفتە بەرێنەها ئێمە وا هەستمان کرد کە لە نێوان دەوڵەتێن ئێران و عێراقێدا تێهران و بەغدایەدا خەریکە ڕێکەوتنیە چێدەبە ئەو ڕێکەوتنە بۆچی چێدەبە بۆی پەنابەرێک کوردی ڕۆژهەڵاتی کوردستانیە لەوێت دەربخەن ئێم بۆ ئەوە جڤینێکی لە دارخست چوینە بەر پارلمانتۆی ئەوروپا و دۆسیەکمان پێدان یا ئیرۆ ئێمە هەز دەکەین میلەت ئێمە لە ڕۆژاوای کوردستانی پێویستی بە هاریکاری هەیە هەر بۆیە بەشێک لە جوینی ئەمڕۆمان ئێمە بۆ ئەوە تەرخان کرد یا تشتێکی دن هەیە میلەت ئێمە وەکو کورد زانیاریکی ئەوتۆی نییە مەسەلا کونسەی ئوروپا چییە پارلمان ئوروپا چییە بنگەیە مافێ مرۆڤ چییە ئەی ئەمە چییە لە بروکسێلێ هەیە لە لوکزرامبورگێ هەیە ڕێخستن بەڵا بۆن ناسکردن بدە بۆ ئەو مەبەستە ئێمە مەسەلە لە پسپۆڕێکی کە لە ستراسبورگە ئەمە ئەمڕۆ داوەتمان کرد لە بەڕێز کاک ئەحمەد دەرا ینی ئەو شتە بە دروستی شڕۆڤەی کرد بۆ ئێمە ینی پێویستیە بۆ ئێمە ئەوجار دزانین ئەمجار چییە ئەمە دکارێ مەسەلەن ڕێگەش بۆ ئێمە چێ بکە بۆ سپەی کە بخوازین لە مەسەلەن خۆ بە پارلمانی ئوروپا بناسێنین دەبێت چ بکەین بەڵێ ئێمە لە هەر دەمێکی بەڵێ یا مەسەلە دبینین ئێمە ینی ئێمە بەڵێ ئێمە پەیوەندی بە هەمووی کوردەوە هەیە چالێکیەکانی ئێمە بە هەروەکی باسمان کرد ئامانج لەو سەمیناری کە ئەمە ئەوڕۆ پێکمان هێنا ئەوە بوو کەمە کوردانی دانیشتووی ئیستراسبۆرگ لە دەوریە کۆ بکەینەوە و ئەو ئامانجانەی کە کۆمەڵەکەمان لەسەری دامەزراوە بۆیان شی بکەینەوە هەروەها داوەتمان لە دوو کەسایەتی یەک لەوان کاک ئەحمەد دەرە کرد بوو کە باسێکمان لەسەر یەکێتی ئوروپا و مافی سۆسیال و پەنابەر بەتایبەت دیاسپۆرای کورد لە ئوروپادا بۆمان بدوێ و هەروەها کاک بەسامیش کە لە بواری مافەکانی مرۆڤ لە ڕۆژاوای کوردستان بۆ مەدووە ئەمە گرینگە کوردان بتوانین لە دەورێ کۆ بیبینەوە و ئاڵگۆڕی بیرۆڕا بکەین و بتوانین ئەو ئامانجە نەتەوەیانەی کە هەوڵی بۆ دەدەین و کورد لە مێژە هەوڵی بۆ دەدا ئەمە بتوانین لۆبی سازی بۆ بکەین لانی کەم یەکێتیەکی نەتەوەی لە نێو کورداندا دروست بکەین کە کوردانی هەر چوار پارچەی کوردستان بەبێ جیاوازی یعنی بەبێ هێژمونی حیزبی یا بڵین بەبێەوەی کە ینی ئەمە وا هەز دەکەین خەڵکانێک قەناعەتیان بە ئێمە هەیە کە ئێمە ئەم کۆمەڵەمان لەسەر ئەو ئەساسە دامەزراندووە دەگەڵەوەی احترام بۆ هەموو ئەحزابی هەر چوار پارچەی کوردستان قائلین ئەمە بەڕێزەوە سەیری خەبات و تێکۆشان و ڕابردووی ئەحزابی سیاسی کوردەکەین بەڵام ئێمە کۆمەڵەکەمان یعنی سەر بە هیچ حیزبێک نییە ئەوەی دڵنیایی بە کوردانی دانیشتووی ئەو دەوەرە بدەین ئەمە بەڕێزەوە پێمان خۆشە هەر وەک دەبینی کوردانی هەر چوار بەشی کوردستان لە کۆمەڵەکەماندا حزوریان هەیە ئەمە ئارزوو دەکەین پەرە پێ بدرێ ئارزوو دەکەین کوردانی کە ئامانجەکانی کۆمەڵەکەمانیان قبوڵە لە دەورمان کۆ ببنەوە ئەوە گرینگە ئەمە بتوانین لێرە کوردانی هەر چوار پارچەی کوردستان بە هەر بیر و باوەڕێکی فکری جڤاتی ئاینی هەیەە لە دەوری کۆمەڵەکەمان کۆ ببنەوە وەڵامە ئەم داوا دەکەین لە هەموو کوردانی هەر چوار پارچەی کوردستان بەبێ جیاوازی لە پیاوان ژنان هەروەها چونکە باوەڕمان معلومە بە یەکسانی ژن و پیاو هەیە داوامان لە کوردانی هەر چوار پارچەی کوردستان هەیە لە دەوری کۆمەڵەکەمان کۆ ببنەوە هاوکارمان بن یارمەتی دەرمان بن بۆی بتوانین ئەمە کۆمەڵەکەمان پەرە پێ بدەین گەورەی بکەینەوە لە خزمەت ئامانجەکانی نەتەوەکەماندا بێ زۆر سپاس بۆ ئێوەش گەلێک سپاس ڕەحمەتان چێشان ئێمە وەکو کۆمەڵی ئاسک لە شاری ستراسبۆرگ دامەزراوین ئامانجەکانی ئێمە پەرەپێدانە بە کەلتور و
فەرهەنگی کوردی دوای ئەوەی شامانجی ئێمە ڕێخستنی کوردانی تاراوگەیە بە تایبەتی بە هەر هەموو دیالێکتەکانیەوە بە هەموو ئەو لقانەی کە لە زمانی کوردیا هەیە ئێمە ئەمانەوەی هەمویان ڕێک بخێن و لە دیسپۆرایەکی کوردیا لە ئەوروپا کاری لەسەر بکەین ئامانجی کۆمەڵەیە جا داواشمانەوەیە کە لە کوردانی تاراوگە بەدەم داواکاریەکانی کۆمەڵەکەمانەوە بێن وەکو هاوکاری مادی معنەوی بەستنی کۆڕ و سیمینارەکان پێش داون دخوازە بەرفرە بکردن بەڵێ ئەمە دەخوازین بەرفراوان بێ کۆمەڵەکەمان هەر کوردانی ڕۆژئاوای کوردستان کوردانی باکووری کوردستان کوردانی ڕۆژهەڵات باشوور جێگەی خۆیان بکەنەوە لە کۆمەڵەی ئاسکدا کۆمەڵی کوردان چەند کۆمەڵی دژێ تێکیلەوە پێر هەیە دەخواز تێکیلێ پێرە چی ئەمە